ben jet en mizimbrel, bet hag fin mis genolan, damsan, j'ai tu bebsun, il change un dieu, hag julet, tu dis vunet, hag edonet, quoi. Ou dit Djuersou la queue di Airbnb. En Airbnb hag en eltier setu, ar guden a oet bener da l'air. A o di pevar ble, klask a potiaouank un ti, ba no metchelutch, un ti geuder pris deriat. Bezoutu de brena une taille de gants en 30 000 euros, gueulabourieuf de la redoux, il a qu'on a à Will en 30 000 euros hors peine. Puis on est le frenang une ti de drian de 1000 euros pour devez tregonfler. Pas qu'à l'adulte. Hein. Memeus jetur CDI e vo dieiz a oet ar minawetman, pejuir neiachet war velat pris ar mahat, a o dia rovid de kendal haoudou brer deus a chain ar bosterien. Je perds bouéwan de discoin, quoi. Bezou murmu à sorte bruderer, gun tir banque, gun notaire. A ital entre ceux, il y a ce frumeriong, tu besoin de prenang une ti à nélant chené, quoi. On vlawer du l'autre sorte, on vlawer. Tifen siret, dilena dez a oet an UDV ba en bont ar roulen e ve un arzelva a oet ar logez e brer. Furioù eltier dirolet a zo tiet, quasi pevar udgen dregant ba l'air youzo. Moi, je t'avoir gav hag zo l'air braoutienant, mais l'air ius mieux aget enterrant dregan hag ei logis, aper a zo star jutar a edandu d'ave vainamant, hag c'hoari a zo ged ar vugale er skol, hag zo epad ar gouillan, kontain, niveren a prenestrev hag a zo ged goulaou peget. Pel logis peus karet bitegen? R30 canutch. Mais ne venche la route peut nous ma eltir, quoi. Jet beneat a givignonet e obe savet ur strolat, ondouar, kroget o deus de reneblein en Airbnb bar ar gumun a oe lakat ar gwask bar an dilenidi. Lezen ouzo dija, hag anker la canne de dalvezou, d'esquer ar status onenten, ar c'hal bean otred gant ar prefetio, me goudese e leusk da rumuniou, ar galout da reoleni en hiver à Eltier, ar mahat ar fermi var douare Airbnb, hag ive prise ar fermi. Hervezo e vo ar manifestadeg e djuenet ur djuir bazen warhok, a oe bout klevet djud ar brefet. On organise une manif à Vannes le 10 septembre.